tome, ali ja to nije ispravno. Jedan je udario namjerno, pa kaže nisam teo, Edi kad je pustio. Donesem da ga popravi i kažem, radi se o tome da sam sam ometalo čitavi dan, mogu da pješačim, ima jake noge strašno. Čovjek kojim je suda iz dalekog Lujevila, inače rodom Stočanin, odlučio bar malo pomoći, rođen je 33. godine u Zaječaru. U Mostar je došao 51. godine. Ovdje sad nema nikog svog. Aco, ovo je za tebe. Oca sam na sve, koliko to ima? $200. A koliko je to dinara? To je maraka, oko 260 maraka. Hvala vam ko. Molim vas, da znate, ja sam to od vas sam primio, hvala vam srdečno, jer komšijama obavestite, ne sme niko dirnuti to, jer mi njemu damo, da ne bi neko došli da me napada, da me to. Dajte vi ovako. Najbolje je bilo ovako da vi to negdje date i da ja uzmem odrezak, da me ne bi neko došao, da me napada, pa da mi to nosio. Iz ovog što nam reče najbolje se vidi kako to žive legende, ljudi po kojima je neki grad i kraj prepoznatljiv. Uz zahvalnost sudi Tucakoviću zahvalio se Aco i mostarskim taksistima. Ovo su najbolji vozači, da vam kažem, taksisti. Meni je žao što oni nemaju. Dajte, urgirajte da i oni dobiju, i vatrogasci koji spašaju šum, oni su poslani, oni su gladni. Eno čovjek je ovdje gore kod jednu drveno, pogino, samo za nekoliko maraka do bagaja. I tako sve poštene duše ovog podneblja više vode računa o drugima nego o sebi. Uz apel Ace, legende Mostara, da cijenimo i pomognemo taksiste vatrogasce, od nas apel. Učinimo u narednom periodu malo uslovnim život ovog 77-godišnjaka. Najteže mu je sad kad su godine prepreka čestom druženju sa njegovim biciklom. Hvala sude, drago nam je što u Lujvilu zaluta smo u kafe Džoker, jer sa malo smo puno u ime tebe učinili za Acu. Gledate emisiju Naša